Kholo is not the easy part, but it is the solution. Yazi ave kubuhlungu ushumayela kanjena because in these days it seems like masishumayela mele sithi uNkulunkulu unothando. Ngoba unalo vele uthando. Mele sisho zonke izinto ezinhle, but sikhohlwe lezi zinto lezi kumele sizisho ngempela. Uthi uNkulunkulu kunzima ukukholwa. It's not easy. Ngifuna ukisho lento namhlanje icace, kunzima ukukholwa. Musucanga ukuthi musukuthi ulalela abafundisi abakutshela lapha abafundisi la khona abafundisi banamhlanje abakutshelayo ukuthi kukwama butterflies, akukhona ama butterflies. Siyakholwa, kunzima. Akukho lula, it's difficult. Yazi labantu baseGibhithe ngiyababuka mina ukuthi ngenkathi sebewelile lapho lo lwandle lo leya, sebeluwelile ulwandle, sebe on the other side. Izwi lenkosi liveza ukuthi ibona abantu abamaspect ababe audience bezobuka izitha zabo zingena emanzini zibishe emanzini, babebuka ngamehlabo, abamehlo ayibuka izitha zabo zifa phambi kwabo. Khomisa amandla kaNkulunkulu. Isho ukuthi and in that point ukholwa kwakho sekuyaveza ukuthi u promoted. uNkulunkulu akafunanga ukuthi abakhulule kwisitha, isitha siqhubeke. Wafuna abakhulule kwisitha bona bavele bebe ngaphezulu kwezitha zabo. So kwakufanele beyongena lapha kulawa manzi. Because ngeke babedlula lapha babeyibonela nje umhlabathi omileyo ukuthi hawo akho manzi la, khona isomiso yini. Kanti uNkulunkulu wenzile kube nje. Ya labantu ehlezi sihamba nabo, labantu labahlezi sihamba nabo obaba soba because ibona baba izitha zokuqala. Lesazitha ireason beba izitha zakho zokuqala ingoba uNkulunkulu babekile in that situation khona bezosala emanzini. Mase wena uyababuka. Kululu babona abantu abayinyoka, but ave kumnandi ukubona uNkulunkulu esebenza ngabo because uNkulunkulu